thlir tu le ngai thatu zong zong te in ze vain che bai le vek ule tun tama chuan kan ram chunga news trend khat te kan on tar lang don ani ral tal mi pasari te Mizoram a noksaka anoma wangin Myanmar mi puisi pai kuta hlan anni men isam pathuma khan Myanmar atanga tan chia Mizoram lo lut khotlang ta noksak zonga che ne riat mi pasari te chu Myanmar mi puisi pai kuta hlan anni zalen tu don danin pathian ni masa khan din tharveng champhai ral tan ne riat boy nei suma lan nei chunga chu mi puisi pai kani ti in chem nen khulaya ain hrosa a poi khoi thein yan riat awangin din tharwai main an man din tharwai ma hruai tu te chuan lan nei chunga hian se pai unit form a phone in an soya an man nu hian police ne na an hlana ani hian Myanmara mi puisi pai ne na an hlan ni champhaya mi tui khu thla maral tan ne riat mi paruk zuin te po waimen an man boka police ko ta an hlan bok ani an mi man te hi vanalrin chona boy liana sing tha chunga ke di liana van boy le sang boy thanga te ania cns pai cholla kan ni in waime chuan zalen an shil champa sepet go tar waime shoi tu ralta sub committee din tharle vengthang ban shoi tu ten an mana police ne na an hlan hnuwa police sian Myanmar mi puisi pai ko ta an hlan khal bok ani Ratlante dorlo tir phallo eden tharveng local council waime MUP le MHEP chuan thu chho siamin an veng chunga local council waime thiat puina tel lo chuan foreigners raltan in lo tir phal ani lo ti tar langin ratlante awanga khotlanga harsatna athleng ani chuan in nei tu ten mo an phurang anti mi tu po local council waime pem le kha nei lo te in lo tir phal ani lo ti tar langin eden tharveng local council waime MUP le MHEP chuan foreigners raltan te veng chung mi puiten do lo tir lo tur ania in lo tur midang lanin tu ma lo tir lo tur ani foreigners raltan ten in le lo ram an le tur ani lo heting ang lo jon pui le lo ko mu an om tur ani lo raltan te zinga zu ri hlo le sulna kai noya ko sa anom chuan eden thara an om arem lawang eden thara veng chunga in le lo lu atur awm to lo awangin raltan te lo lu bel arem to lowa ratan ten mi khul an nei phal ani lo bok ratan thin che to te an hong emo veng chunga an om phal ani to lo thu an tar lang bok ani DBCC atanga chuak odia thi pathuman om to central waime le exercise an mang ang central waime hnuai din central anti drug squad le exercise and narcotic department te chuan tu hnai TBCC atanga chuak zinga overdose awanga thi pathum anom to ti an soya ko puidung vela drugs addict an man thin te daluna om to ri lo awangin aboi thak don anti CDC lam chuan TBCC atanga ron chuak te awang hian mi puilemin harsat na an to chonge an din thu zelen an shila zingka lama po addict wak vel ko pui chunga an tam ngal anti riat na mu malan nei lova arem chang na huna riak mai thin an tam awangin ko pui po na top pha lo te lo anti bok CADC te hian ru hlo ngai le azur te tan counseling an lakal pui reng an tia chuti rolin tundin huna drugs addict te ero an man thei to ri lawa hei wang hin ka pui chunga drugs addict ve wak an tam hloi lo thei lo an ti TBCC an mi man te an chung te phalna lo chun an da lu ngai lo thu an soya an mi man na zong an da lut ngai lo an ti bok END te chuan TBCC chungchang zir chiang tu tur officer an ruat thu zalen an shila aron chuak te chevel po an tli thlai reng don an tia amang mokin ngor taka chet atul pha dona in tha da thei ani lowa chuti rualin an mi man te an da na thin arem to don lo awangin chet lak a har sa don an ti END le CADS te hian drugs addict te hi zela khung mai thei an ni lo awangin TBCC da hi an tan chun olsam an tia heting drugs addict te enkol na mun hi sarkarin an siam thei lo ani poin kauthon nam te hian bo soi thei se tha an ti thu an soi ve drugs addict te hi thingtlang lam mi po an bang chuang big lo ani an ti